Wengit tadi ngimpi jadi artis televisi bisa dilar putih nggak bogaan ilmu nu canggih bisa kliman raguna bisa ngalengit segala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara putri gelis ular putih daek nulung tampak pamrih ular putih gagas sakti nolohong aji pangarti tapi nah aja kapisan nganoker dina impian putri sakti sakedapan berlilir gagara yaman asik wong kita dapi ngimpi ngimpi naon jadi artis televisi kebeneran pisan bisa diular putih ngabogaan ilmu nu canggih bisa timan raguna bebeteng bisa ngalengit segala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara putri gelis ular putih daek nulung tanpa pamrih ular putih gagas sakti nolohong aji pangarti tapi nah aja kapisan nganukur dina impian putri sakti sakedapan breh lilir gagara yaman alah gagara yaman cenah tuh aya ular putih ha ho dal dal ro ja sit asik wengi tadi abi ngimpi jadi artis televisi abi jadi ular putih putri gelis meninggali abi sakti mandraguna pabesan bisa ngalengit sagala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara wong kita dia ngimpi jadi artis televisi abi jadi ular putih ngaboga
wong ireng budak hideng balakanya wakca balaka heula masih dina Sunda.